Amapolisa aseJabulani aqalise iphulo i-Operation Shanela elijolise kwihostele yasekuhlaleni ngenzame zokuthintela imisebenzi yolwaphulomthetho eqhubekayo kummandla. Umphathi wesikhululo samapolisa uBrigadier Lifa Tsotetsi uthi ihostele ijamelene nokwanda kweziganeko zobundlobongela obusekelwe kwisini, uhlaselo kunye nolwaphulomthetho olunxumene nezobisi. uTsotetsi wongeza ngokumemelela abahlali ukuba basebenzisane namagosa amapolisa. Esitsho esithi intsebenzisano yoluntu ikhokele ekubanjweni kwabantu abanxulumene nokubulawa kwepolisa eMuletsane kuTshanje. Today mo Jabulani re etsa operation ke re bitsa Station Commanders Operation ya month end. Hopolang hore ka shekule ke month end and then ile month end ho tla bo ho senyehile etswe re na le maphodisa e leng hore re na le manpower ya integrated multidisciplinary operation me leng hore he ska ha ke bua le wena tje re ka ha re ka mole ka Jabulani hostel. Hopola he hore ka Jabulani hostel re hlohlwa ke di GBH ke di assault GBH and hape le GBV iphile matla ka mo ka Jabulani etswe re malala laotse re hlanakana le yona re busy le yona re tla le fa di successes tsa di pre-op ne rena le pre-op operation mabane me leng hore he mafokisi a yentse tracing a tshwere di MI2P le di drugs tse 3 kaofela. Hopola generators of crime ke di drugs hona jwanong re lo kwala shebini e lengwe generator of crime le yona etswe he ke kopa hore ke le nopolele hanyane hore di successes tse fitileng ka mo ka Boxer ka Moletsane re la rabana le business robbery me le hore wa rona reservist o la re tlohela re bua le wena hona jwanong 4 ya bona e arrestiwe integrated le community intelligence re le leboha kaofela community re le leboha CPF re le leboha force multipliers mo di sexual offenses ra ra tshwara ba bane kaofela me leng hore bana be se ke le kopa hle hona le ntwe e tsahalang me leng hore he o thola batho ba ile di illegal shebins and then ha ba khutla ka bo 10 o'clock ba tshwarwa tsileng ba tlatlapiwe ho bana le di rape